Dobro večer. Dobro večer i dobrodošli ili dobrodošle u našu večerašnju epizodu. Odnosno, ovo je druga epizoda live serijala Sretno zaposlene jer su tako odlučile. I meni je neizmjerno drago da ugostim sjajne, izuzetne goste u ovom svom serijalu koji će nam pomoći da zapravo pokrenemo tu temu i da pomognemo što većem broju zaposlenih žena da budu i sretno zaposlene. I ono što je meni onako posebno drago jeste da dosta toga pišete u komentarima, pisali ste i neka pitanja u DM, tako da vidimo zaista da je ovo jedna jako važna tema jer je danas sve veći broj žena zaposlen, a znamo da na poslu provodimo 1/3 svog života i zato je jako i izuzetno važno kako se osjećamo, koliko je svaka žena zadovoljna na poslu, koliko je uvažena, jer kada je sretno zaposlena, šta god to za nju značilo, ona je korisna, dobra, ne samo sebi, nego i okruženju oko sebe, svojoj porodici, prijateljima, komšijama, kolegama i svim ljudima koje sreće na svom životnom putu. Dobro večer. Tako da sam ja neizmjerno ponosna na ovaj serijal jer vidim koliko je važan za svaku od vas i to je nešto baš onako što me raduje. I moja večerašnja gošća je jedna predivna žena. O temi sretno zaposlena pričat ćemo sa njom iz više uglova. Ona je naime dugo godina zaposlena u banci, znači zaposlena, mnogo godina iskustva i mama 3 predivne ćerke, tako da je to također jedna važna životna uloga koja je u životu zaposlene žene. Pored toga ona je i NLP trener i svašta nešto, to će vam Ana Marija sama reći ukratko o sebi. Uglavnom da je pozdravimo, možete da stavite jedno srce u komentar, jedno sunce, bilo šta, da joj poželimo dobrodošlicu u naš večerašnji live, u drugu epizodu serijala Sretno zaposlene jer su tako odlučile. I da vidimo šta Ana Marija ima da kaže na tu temu. Evo ovako da je pozovemo. Pozvali Anu Mariju. Ana Marija, da li si tu? Samo prihvati poziv. Evo ga, evo Ana Marija nam se priključila. Odlično. Super. Dobro večer, Ana Marija, zvanično od mene. Dobro večer. Što si prihvatila poziv. Hvala ti na odvojenom vremenu i mi ti se mnogo radujemo na profilu gdje pričamo na temu sretno zaposlene jer su tako odlučile. Dobro večer svima i sa moje strane i hvala tebi na pozivu. Tako, možeš sada da nam se ukratko predstaviš. Ja sam rekla da si mama 3 predivne ćerke, da si zaposlena žena, mnogo godina karijere iza tebe, da si NLP trener i još svašta nešto. Tako da, ukratko, možeš ti da kažeš ko je Ana Marija, večerašnja naša gošća u ovoj epizodi? Pa, pored svega toga što si navela, ja sam i sretno zaposlena. Sretno zaposlena, ok, super. Tako je. Ja sam mama 3 devojčice od 18, 13 i uskoro 11 godina. Bankar s radnim stažem dužim od 20 godina. Promenila sam nedavno poziciju u svojoj firmi i radim nešto novo, što mi je drago. NLP trener sam, profesionalni coach sam, pripremam svoju radionicu za roditelje jer sve ono što sam ja naučila i primenila u radu sa svojom decom, želim da prenesem i ostalim roditeljima da i oni uživaju u tome što znam i ja. Odlično, odlično Ana Marija, a vjerujem, mislim sigurna sam 3 djevojčice, tako da pregršt iskustva, pregršt znanja sa sjajnih edukacija, tako da sam sigurna da će to biti odlično.
Međutim, večeras smo ovdje na temu sretno zaposlene jer su tako odlučile. I mene je baš obradovalo kad si rekla i sretno zaposlene. Tako da, možeš li da nam kažeš tvoj odnos prema tome biti sretno zaposlena? Šta to onako za tebe znači i kako se taj tvoj odnos prema poslu i prema tome biti sretno zaposlena mijenjao i razvijao tokom tvoje 20 godina karijere u svijetu financija, banke i svih pozicija na kojima si bila? Pa, ja sam imala sreće da počnem da radim ono što volim. I ono za šta sam išla u školu. Tako da to je onaj prvi moment da sam imala sreće. Aha. Svojim trudom, radom, zalaganjem sam napredovala. Danas može i to da se nazove srećom, ili tako? Da neko prepozna, da imaš određene kvalitete. I vremenom kroz posao koji sam radila sam dobila priliku da se usavršavam, što mi je značilo. I ja sam bila zadovoljna s tim što radim, dok nisam počela da radim na sebi. Onda sam postala i srećna. Aha, ok, znači zadovoljna i srećna. Aha. Tako je, za mene su to dve odvojene kategorije. Zadovoljan si, ok, ti je, ideš, radiš to što voliš, u redu ti je sve, a srećna sam zato što idem sa osmehom na posao i zaista uživam u tome što radim i prosto svaki dan mi je lep. Nije svaki dan lep na poslu, on bude i težak i ima tu koje čega, i izazova i problema, ali ja zaista uživam u svakom svom danu na poslu. I to je za mene onako sreća da mogu da se osjećam na taj način. Da. I kad znamo da 1/3 svog života provedemo na radnom mjestu, onda se to zaista onako sve lampice pali, koliko je to zapravo važno da se zapitamo kako se ja zaista osjećam danas, sutra, prekosutra. Znači, jedan posao nije idealan, ali je također važno, znači, pored svih i konflikata, izazova, rokova, svega što svaka od nas ima na svom radnom mjestu, znači da smo onako u suštini, u prosjeku, u nekom sretno zaposlene. Kad kažeš ti da si sretno zaposlena danas, da li je to, kako bi rekla, da li si ti to kad si ti odlučila da budeš sretno zaposlena? Ili da li je to bila jedna odluka ili da li je to došlo spontano ili si ti s namjerom išla, ja želim da budem sretno zaposlena? Pa, rekla sam da sam bila zadovoljna. I dok sam bila zadovoljna, ja nisam imala ideju o tome šta znači biti sretno zaposlena. Bilo ok. Međutim, kada sam krenula da radim na sebi, da upoznajem sebe, da sebi budem važna i bitna i da sve ono što radim, pa i na poslu, da radim tako da ja s tim budem u redu. Vremenom sam polako počela shvatiti šta znači biti sretno zaposlena. Nije bilo ono odjednom kao ja sad to želim, jer je meni bilo dobro. Znaš, nije me nešto žuljelo pa kao da mi smeta kada neko kaže meni sad nije dobro, hoću da menjam posao, nisam imala tako neke situacije, a kažem sticajem okolnosti, imala sam sreću da krenem da radim na sebi na pravi način i da zahvaljujući svim tim znanjima koje sam skupljala u zadnjih par godina, prosto naučim da mi je udobno i u ovoj koži kakva, ja nisam znala da može da bude tako udobno i fino. Aha, ok, super. Znači iz tog zadovoljstva mislimo to je to, jer ne znamo za drugačije. Tako je. To ti kao, znaš, kad te neko pita, ajde sad ti meni oceni svoj život od 0 do 10. I se neko kaže, pa meni je 10. Ali posle 10 imaš 11, 12 i 100. Za mene je otkriće da i posle 100 ima 1000 i tako dalje. Super, ok. I ako sam te dobro razumjela, znači tom zadovoljstvu još većem na poslu i tvojoj istinskoj sreći doprinio je
u najvećoj mjeri lični razvoj i razne možda edukacije, coaching kroz koje si prošla. Tako je, baš puno je doprineo. Rad na sebi, upoznavanje sa NLP alatima, s tehnikama, sa coachingom, rad s coachom. Znači, ja radim svoj posao, jesam srećna na svom poslu, ali ja pritom radim i dodatni posao u kom sam srećna, ne zato što moram, nego zato što želim. A sve to je upravo zahvaljujući ovome coachingu i NLP-u. Ok, super. I šta misliš sada, je li sad ta sreća, je li to ili misliš da ima još? Pa ja zaista verujem da ima još. Znači ima još, ok, super, odlična Marija. I znači tako kada je žena sretna, zadovoljna na svom poslu, uvažena, šta god to za svaku ženu je biti to sretna, zaposlena, nešto individualno, nešto drugačije, ali je bitan taj osjećaj kad i ti kažeš ja ujutro sa osmijehom idem na posao. To je ono što je zapravo poenta života i rada. I sada napomenula si ti sama da si mama 3 djevojčice. Znači, sve žene koje su mame i jednog djeteta i dvoje i troje znaju šta to zapravo znači. I šta bi ti rekla, koliko je to tvoje zadovoljstvo zapravo na poslu uticalo na tvoju ulogu mame? Mnogo, jer ja prosto naučila sam kako da se nosim sa stresom na poslu. Naučila sam da posao ne donosim kući. Znači da ono što se desilo tamo, desilo se, ostalo je tamo, da se ja ne nerviram, ja radim sa ljudima. I to je nekako najteže, ali i najlepše. I da prosto ono što se desi ružno, loše, što me je ranije poremetilo, pa dođem kući nervozna, ljuta i smeta mi i nemam vremena za njih i ja to više nemam. Nego prosto sam naučila da razdvojim, to ostaje tamo i ako me i dotakne me bukvalno na 5 minuta, znam kako da sve to isfiltriram i ok, nema, znači to je rešeno. Prosto vreme koje provodim sa decom je daleko kvalitetnije, ispunjenije i uživam u tome, znaš, mogu da, a sa druge strane uvek mislim da deci dajemo primjer. Treba, kako može, na koji način i onako zaista sam srećna između ostalog i zbog toga što mogu da im pokažem da može da bude i dobro, da možeš da budeš zadovoljan. Eto, ja sam nekad dolazila nervozna, ali sad radim to i to i nije, evo vidiš da nam je super i uživamo i družimo se, tako da je. Da, super, da. Jer dosta znamo, eto i ti i ja, kad radim i coaching i sa ženama koje nažalost rade u takvom okruženju ili imaju takve probleme na poslu, da kad dođu s posla, daj mi samo da zamračim, da spustim roletne i da spavam sat, dva, da dođem sebi nakon radnog dana, što je recimo jako, tužno, oduzimamo znači to vrijeme i od svoje djece, od svojih hobija, od svojih shoppinga sa prijateljicom i predivnih stvari za koje zapravo koje su sastavni dio života svake žene i to je onako prilično, da kažem, tužna priča, međutim danas evo i ti svjedočiš sa svojim ličnim razvojem i nekim promjenama i svog mindseta i svojih stavova i načina razmišljanja, kako je zapravo danas mnogo lakše biti sretno zaposlena. Znači mnogo je toga svakoj od nas da kroz razne tehnike i coaching procese, razne programe zaista promijenimo neke te stvari i da sebe podignemo na jedan viši nivo i da nađemo zadovoljstvo u poslu u kom se nalazimo ili u nekom drugom, trećem, četvrtom, nebitno. Tako je. Ono što je, sad kad si spomenula coaching, pa svo vrijeme razmišljam, znaš, obično ljudi coaching doživljavaju kao, to ti pričaju samo kako je trava zelena, cvetići, samo gledaj veselo, samo, znaš, to je pogrešno viđenje coachinga i coaching nije to. Da. Coaching je proces kroz koji sam i sama prošla i koji rado
radim i delim i sa drugima. Ja sam na poziciji bila do nedavno gde sam trebala da radim coaching sa zaposlenima, gde je mene firma edukovala kako to da radim. Znači, kada se radi pravi coaching, a ti to najbolje znaš jer si coach, je li tako? Da, ti si u stvari tu podrška svom klijentu da on prosto pronađe način kako da bude bolja verzija sebe, kako da mu bude dobro u svojoj koži, znaš, tako da meni je coaching onako baš značio na tom mom ličnom putu razvoja, ali ja mislim da je jako važno da se zna šta je pravi coaching, jer postoji puno priučenih coacheva koji, znaš, i onda zbog toga se ima iskrivljena slika o coachevima i šta su oni i kako rade i onda ne damo priliku zbog tih nekih predrasuda pravim stvarima, izvinjavam se, da dođu do nas. Da, ali eto osobe kao ti, kao ja, kao mnogo naših divnih kolega koji radimo na različite teme, eto ti radiš sa mamama, sa djecom, ja radim sa zaposlenim ženama koje, kako ja volim da kažem, koje su odlučile da žive život jedan življenja sada, a ne da čekaju penziju, jer je to recimo meni jako tužno kad čujem ženu, ja od 10 godina sam na radnom mjestu, nesrećna, nezadovoljna, sa stresom, sa migrenom i tako dalje. Mislim, 10 godina, znači nije 10 dana, 10 godina. Ja to kad čujem, bude mi loše. Zato smo mi tu danas da kažemo da može drugačije, da kroz jedan coaching proces možda od 5-6 sesija zaista da promijenimo, da smanjimo reaktivnost na neke ljude, da podignemo svoje samopouzdanje, da jednostavno postanemo vidljivije sa svojim rezultatima i da postignemo to unutrašnje bolje stanje, neko zadovoljstvo. Da. I onda iz tog stanja mi ćemo možda promijeniti i tim, i šefa, i kompaniju, ali kad je žena u takvom jednom nezadovoljstvu i nema, da kažemo, snage ni da se bavi sa tim trenutno, a kamoli da misli za nešto u budućnosti, onda je to zaista jako, jako teško. Tako je. Izvini, ja sam upravo zahvaljujući svemu tome što si navela dobila priliku da napredujem u svojoj banci, gde obično postoji predrasuda, kao ljudi iz unutrašnjosti ne mogu, to je predviđeno samo za one ljude koji su head office u Beogradu. Znači evo ja razbijam predrasudu time što sam upravo zahvaljujući toj svojoj svesnosti o samoj sebi i o tome šta ja želim da radim i da sam zadovoljna s tim što radim, uspela sam da pravim rezultate takve da se oni vide i da to drugi vide i da dobijem priliku da napredujem dalje, znaš, tako da Znači tu ti, ako te dobro razumijem, vjerojatno bilo ključno tvoje samopouzdanje da ti pokažeš svoje rezultate. Tako je. Vjerojatno i ti znaš žena na tvom poslu koje ćute, rade negdje u ćošku, čekajući da neko primijeti kako su one vrijedne, kako je sve na vrijeme. Međutim, to se jako, nažalost, rijetko dešava. Moramo znati se zauzeti za sebe, a kroz lični razvoj tu rastemo, tu se osnažujemo te svoje unutrašnje kvalitete. I super je ovo što si upravo rekla, te predrasude, uvjerenja iz unutrašnjosti, ne možeš ti tu nešto. Znači to su ta uvjerenja sa kojima se mi susrećemo i jako je teško da ne posustanemo. Kako si ti uspjela da prevaziđeš to uvjerenje, da dokažeš da može? Kako se, pa radom na sebi. Radom na sebi, opet, prosto, super. Jeste, ali stalno se vraća, znaš, nije to sad, uostalom znaš i sama, nije to sad kao jedna tehnika pa si nešto jednom uradila. To je kontinuitet, to je par godina, to je razumevanje sebe. Zašto radim nešto, razumevanje drugih, sposobnost da u određenim situacijama reaguješ smireno, da
svesnost svojih vrednosti. Znači da ja zaista vredim, ja zaslužujem da budem, znači mislim da sam najviše napredovala u delu samopouzdanja kroz taj rad na sebi. Kao što si spomenula malo čas, da znaš, nije loše, kod nas je opet predrasuda, jel da, i uverenje kao ne treba se hvališ uspehom, što ne? Pa tvoj, brate, koliko si se trudio za to da budi, treba da budeš ponosan na to i treba da se hvališ s tim, da ne da upireš prstom ono kao ja sam bolji, ali treba da budeš ponosan na to što si postigao. A mi smo učeni ono kao nemoj ćuti, da ne čuje zlo, znaš kao sad ti ako se hvališ, onda će ti se nešto ružno desiti i tome slično. Zašto ne bi? Mislim, koliko si truda i rada potrošio da dođeš do toga da budeš uspešan, to niko ne vidi. Svi vide samo, lako je njoj, ona je uspešna, ona može. Mislim, ja nego bilo koja osoba koja nešto radi dobro. Da. Super, znači eto ti si primjer žene koja ruši te stavove, da kažemo ograničavajuće, ne sama pomisla, ja sam iz unutrašnje, ko će mene, to su samo za neke rezervisano žene iz Beograda ili već gdje. Tako da, znači, treba biti tu odvažna i iskoračiti i reći ovo su moji rezultati. Ja vrijedim isto kao i ona iz Beograda, znači nema veze odakle smo i odakle smo došli i pošli, što kažu, nego gdje smo sada. Super, Ana Marija, divna priča, zaista inspirativna. Sigurna sam da će žene koje nas gledaju i možda imaju neke slične izazove, da kažem, predrasude, možda razmišljaju o nekoj poziciji ili premještaju u drugu firmu ili su čak u nekom drugom gradu, nepoznatom ili u inostranstvu, nebitno, i onda ko će mene niko ne zna. Znači, rušite te stavove, iskoračite, probajte, malo stavimo te stavove na stranu, ono što ja volim da kažem, premi to u ladicu na neko vrijeme, pa lako ćeš ti to ponovo da uzmeš ako ti zatreba. Tako je. I napravi iskorak i kreni u iskustvo, jer nema drugog načina da kažemo. Super. Ana Marija, i ponovo da se malo vratimo na tvoju ulogu mame, kako misliš da, recimo, tvoja uloga, tvoja mama, jedna zadovoljna, sretno zaposlena žena, kada je mama, kada je posvećena svojoj djeci, jer znamo koliko ima tu obaveza, zadaće, učenja, slobodnih aktivnosti i svega, i mama koja je nezadovoljna na poslu, koja možda trpi neki i mopning i šikaniranje i neuvažavanje i koja jednostavno ne živi život sretno zaposlene žene. Kako misliš da to utiče na odgoj djece, na taj odnos sa djecom, ili odnosno, ne znam kako postaviti to pitanje, koliko kvalitetnije u mamu imaju ta djeca kad je mama sretno zaposlena? Eto, to je pitanje zapravo. Pa evo ja mogu sad, znači spomenula sam i malo čas iz svog iskustva što se tiče tog zadovoljstva, jer ja ranije dođem kući, dođem premorena, iscrpim je, znači posao mi sa svu onu energiju koja mi treba kada dođem kući, da budem sa njima, dočeka me gomila obaveze koju treba da završim i to me poremeti dodatno, prosto nemaju ni mene, ni moju pažnju, ni sve ono što im treba, ne dobijaju od mene na način na koji ja želim to da dam. To je bilo, to je u prošlom vremenu. Da, bilo. Ja sada kada znam da sve to ostaje tamo i da ja to ništa ne donosim kući i da to prosto je tamo, to je moja uloga. Ja volim da idem kući s posla pa me neko pita je li gotovo za danas, rekao jeste, ovu smjenu sam završila. I ono što je tamo ostaje tamo, ja sad idem kući da budem mama. I da preuzmem tu ulogu i da prosto budem samo njihova. I da vrijeme koje mi budemo realno u toku dana malo zajedno, kratko kada se gleda po dužini, ali to naše vrijeme je daleko kvalitetnije i u odnosu na ranije. Baš zato što sam naučila kako da budem zadovoljna, kako da mi bude dobro, kako da
da prosto razdvojim to privatno i poslovno, da ne donosim kući, jer ja ni na posao ne nosim ono što imam kod kuće. Naučila si, znači tu da... Tako je, razdvojim te dve stvari i prosto i stvarno uživam u tome, a decu vaspitamo primjerom. Da. Znači, ja stvarno to često pominjem, da možda ću se i ponoviti večeras koji put, ali one imaju primjer kako može, kao što sam rekla i malo čas, da to može i tako. I danas sutra ako reše i one da budu mame, znaju da mama može da bude i srećna i nasmejana i raspoložena i da se igramo i da se šetamo i da pričamo o svemu i da se posvađamo, ali da to više nije svađanje onako, čak i to svađanje kvalitetno. Razumijem. Zato što sam kroz sve ove alate i tehnike kroz NLP naučila kako da deci ukažem na njihovo ponašanje, ali da to ne bude kritika. Da. Znaš, nego da stvarno to njihovo ponašanje da se menja, da to bude onako u svrhu njihovog vaspitanja. Nisam više mama koja stalno kritikuje i koja stalno nešto smeta, nego prosto, ok, mama mi je rekla da ja to i to ne radim kako treba, ja ću to i to onda da promenim, rekla mi šta i kako i znaš, tako da baš puno tih alata i tehnika iz NLP i iz coachinga koje sam prvo na sebi probala i provela i vidim da je to super, onda primenjujem na njima i učim njih u neku ruku, tako da i one same već sada mogu da nauče kako da ih ne dotakne kada im neko nešto kaže. Da. I jako me raduje to što će moći da... Meni je sad dobro u mojoj koži. Meni je sad super. Ja sam sad srećna zaposlena. Bila sam zadovoljna, sad sam srećna. A one se srećne školuju. Da. Za mene je fenomenalno kakav će one život znati da žive sa svim ovim što ću im preneti. Tako da... Kao tako i mi. Kad smo kretale na neke edukacije ličnog razvoja, pa ono kažemo, recimo ja sam krenula sa 40 plus sam bila kad sam krenula na prve edukacije ličnog razvoja, ove kvalitetnije, mislim, višegodišnje, tako da možemo sad da mislimo te djevojčice kojima je danas 15 godina koje uče sve te predivne stvari od svojih roditelja, preko interneta, mislim danas u mogućnosti mnogo da kažemo drugačije i mnogo se lakše pristupa raznim informacijama. Tako da je to zaista jedno predivno vrijeme u kom živimo i kad pametno koristimo sve ovo što danas imamo. Tako da, eto vidiš, znači tvoj lični razvoj ne samo da je unaprijedio tebe iznutra i postigla si zadovoljstvo na poslu i prešla iz zadovoljne u sretno zaposlenu, znači to je znanje koje ti prenosiš i svojim ćerkama. 3 ćerke će izrasti u predivne 3 mlade žene koje će imati mnogo kvalitetnog znanja, imaju primjer mame kako je sretna, zadovoljna, iako je zaposlena, tako da je to jedna sjajna priča. Super. Ana Marija, kako ljudi u tvom okruženju kad čuju u stvari, da li ti, neću reći da li smiješ, ali kako reaguje okruženje kada ono kažeš ja je sve divno na poslu, ja sam sretno zaposlena, kad pričaš, jer većina žena danas kuka kako je na poslu. Da li je to navika, da li je to stvarno tako, nećemo sad u to da ulazimo, ali šta kaže tvoje okruženje kad ti kažeš ja sam sretno zaposlena? Jedan deo kaže lako je njoj, a drugi me gledaju onako kao ne, ona ne zna šta priča. To je nemoguće. U današnje vrijeme teško je, kriza je, sve je teško, da, ali najviše volim te komentare kao pa lako je njoj. Kod nje to sve ide, kod nje sve to, mama nju hoće, znači, znaš, tako te neke stavove, baš volim kada čujem jer znam
koliko sam truda uložila i drago mi je što nekom deluje da je lako. Kad im deluje da je lako, onda neka i urade. Znaš, imam utisak da je, ljudi su se navikli na to da im nije dobro. I navikli su se na to da se žale. I to je njihova zona komfora. Dobro. Da se žale. I sad kada treba da se napravi iskorak, da se proba, da ti bude malo bolje, neću. Dobro mi je da se žalim. A tako malo, stvarno je samo malo potrebno da kreneš da radiš na sebi. Od najmanje stvari kreneš. Ne treba ti ne znam šta veliko. Prosto svaka ta mala stvar vodi ka sledećoj malo. I promjena se u stvari i dešava kroz te male promjene. Jer kao što si rekla, znači edukacija na koje idemo, one traju. Ništa se od toga nije desilo sad. Nisam ja preko noći postala srećna i da mi je super i da sam zadovoljna. Znači, taj moj lični rad na meni je doneo koristi u svim ulogama koje ja imam u životu. Znači, ja sam krenula na coaching zato što nisam znala kako s najmlađom ćerkom da razgovaram. To je bilo moje osnovno zašto, jer sam bila očajna, ne znam kako da doprem do nje. Ali eto, to je sve uticalo i na moj posao, i na moj odnos sa decom, i na odnos sa suprugom, na način na koji mi komuniciramo, da se bolje razumemo. Ja sam danas u Beogradu na obuci. Znači, za svoju novu poziciju, oni su kod kuće, ja ne razmišljam o tome šta će, kako će. Imam njihovu podršku da napredujem u svom poslu. Što je onako za možda jedan Balkan gde su predrasude kao kako te je muž pustio da ideš, sad ćeš ti se tamo da radiš i tako. To bi neki onako stariji možda Balkanci komentarisali, mislim da ovi mlađi možda nisu baš tako uskih pogleda. Ali recimo i to su neke predrasude koje, zahvaljujući svemu onome što sam naučila, mogu da razbijem, bar u svojoj okolini. Da. A kako je tvoje iskustvo, recimo u tvom najbližem okruženju, prijatelji, komšije, možda i žene u tvojoj banci ili u nekim drugim, kad pričaju o svom poslu, koliko onako ti primjećuješ ili koliko pričaju naglas, koliko njih je zapravo sretno zaposleno, a koliko ih je u toj, da kažemo, nekoj navici da pričaju da je loše, da ne valja i tako godinama, bez da nešto mijenjaju. Šta je prisutno u tvom okruženju? Nezadovoljnih. Rijetko ko je zadovoljan, rijetko ko je, da kažemo, srećno zaposlen, mahom su nezadovoljne. Generalno su nezadovoljne svojim životom. A kad kreneš da radiš na sebi kao zaposlenoj, ti menjaš sebe u potpunosti, ti ne menjaš sebe samo kao zaposlena, ti skroz menjaš sebe i svoj odnos prema svetu i svoj odnos prema, i ako želiš nešto da promeniš u svom životu, moraš prvo sebe da promeniš da bi promenio. Ali generalno slabo žene to prihvataju, shvataju, tako da je gro njih da se žali, da im nije dobro, a žao mi je što ne preduzimaju ništa, znaš. Da. Zato mi sa ovim serijalom i svim drugim što radimo, da pokažemo tim ženama da može. Da ne mora jedna žena zapravo da ide na edukacije, ti i ja idemo na edukacije, ne znam, nekih 4-5 godina, ali to nije neophodno. Danas postoje coaching programi, postoje paketi sesija, kroz 5 coaching sesija individualnih razgovora, znači može zaista mnogo toga da se postigne, da se unaprijedi, tako da to nije neki mukotrpan rad, to ne pričamo o nečemu što traje, ne znam, godinama i što košta ne znam koliko hiljada eura. Znači, danas je coaching pristupačan svima. Jedan paket od 5 sesija za nas, zaista svaka zaposlena žena može da se priušti, a što je prednost i online, znači biraš coacha, osobu koja ti leži onako energetski, sa
koja živi to što ti želiš. Znači ne moraš da tražiš kouča u svom gradu, možda u nekom svom malom mjestu, možda ti ta osoba ne odgovara jednostavno ili nećeš da je u tvom gradu, mislim bilo šta. Jer evo znamo i mi, ja imam koučeve i u Luksemburgu i u Beogradu i radila sam sa ženom u Americi, u Kaliforniji, tako da mislim danas ove online mogućnosti su nešto što stvarno trebamo koristiti i to sve čini da nam je coaching, eto tu, izvolite, samo eto pošalji mail i kreni da nešto radiš. Tako je, to je taj sitan korak koji sam rekla. Da. Znači samo taj mali sitan korak iskorači. Samo to malo, ne treba mnogo, tako da... A jednom kad se iskorači nema nazad, onda dolazi ta ljepota života i posla i svega, jednostavno jedan potpuno drugi mindset, jedan drugi osjećaj i sve. Imamo neke komentare, mi nešto predivne, hvala, evo moć problem nam piše da smo predivne, hvala. Ako imate neko pitanje za Ana Mariju ili za mene, možete da napišete dok smo još tu. I evo ga, polako da privodimo kraju. Ana Marija, pričali smo o samopouzdanju, kako posao utiče na ulogu mame i taj odnos sa djecom. I za kraj, recimo, šta bi ti poručila mladim ženama, mladim mamama, kao ti što si bila možda prije nekih 20 godina, šta bi im rekla danas, šta da rade, koliko je važno biti sretno zaposlena, šta bi im ti onako preporučila i kao mama i kao sretno zaposlena žena? Pa poručila bi im da vole sebe, da nauče da vole sebe i da je zaista sasvim u redu da sebi budu na prvom mjestu. I nije floskula kada naučiš da si sebi važna i da je to u redu. Onda će i drugi znati da si sebi, da si važna, onda će ti i drugi poštovati, jer pobeže mi misao na sekund, jedan život imate. Samo jedan. Živimo da bismo završili školu, da li mi želimo ili neko to očekuje od nas, kako god, onda živimo da se zaposlimo, onda živimo da se udamo, da rodimo decu, pa živimo zato da iškolujemo decu, pa živimo zato da vodimo računa o unučićima, pa živimo zato da dođemo do penzije, živimo dok ne umremo, da živimo za da umremo. A kad smo mi na redu? Kad si ti na redu da živiš? Ne možeš i nikad nećeš i to je nešto što je meni jako važno. Ja nemam priliku da svoj život živim neki drugi put. Ja danas, ovaj dan, imam samo danas. I nemam ga nikad više. Baš tako. I hoću da ga iskoristim tako da mi bude dobro. Jer kad je meni dobro, dobro je i mojim ćerkama. Jer sam dobra i njima, ja sam zadovoljna i dobra sam njima, nisam nervozna, nisam besna, ja sam dobra mom suprugu, ja sam dobra kao kolega, ja sam dobra kao rukovodilac, jer je meni dobro u mojoj koži. Znaš, i to mi je onako jako važno da svaki dan, znači bukvalno svaki dan živiš tako da uživaš u njemu i da ceniš sebe u tom danu. Eto, to je ono čemu učim svoje ćerke. Znači, eto, to je poruka za sve mlađe i to je nešto čemu učim i njih 3. Da zaista uživaju u svakom danu. I to nije sebično. To je skroz u redu. Nije. Ali treba malo na tome da se poradi, jer svi smo imali neke stavove koje nosimo iz kuće od roditelja i znamo da je sve to što smo naučile, možemo i da se odučimo. To je ljepota zapravo ličnog razvoja. Sve što stavove koje mislimo, uverenja koja imamo, znači sve to smo negdje naučili i sve to lako možemo da se odučimo. Sad lako, manje lako, nebitno, ali može da se promijeni. Tako je. Super, Ana Marija. A šta bi rekla ženama koje su recimo ovako nekih godina 50-ak, koje nažalost često koriste izraz sad je kasno, nisam do sad, ne moram ni sad. Znači, šta za žene 40 plus, možda i 50, koje su
nezadovoljne na svom poslu, ima li za njih nade da se nešto promijeni i da ovaj ostatak do penzije, možda je to još 15 godina, možda je 20, pa i neke 5, ali da to bude 5 kvalitetnih nekih godina. Može li u tim godinama da se napravi taj neki zaokret? Može, bitna je samo volja, znači može. Zašto? Godine ne trebaju da budu razlog zašto bi neko odustao od toga da živi svoj život. Tvoje imaš ga. Kao što sam rekla malo čas i onim mlađima, imaš samo taj jedan život. Tako isto i ta žena od 40 plus, od 50 plus, od 60 plus. Znači mi imamo na edukacijama, ti znaš da imamo koleginicu koja je pred penzijom i koja radi na sebi. Ona ima neke drugačije poglede na svet, ima drugačije vrednosti jer ima više godina, ali ona želi da radi na sebi. I ako može ona, zašto ne bi mogao neko ko je mlađi? Prosto, mislim, toliko primjera ljudi koji su pisali fakultete sa 40, 50 godina, završili ih, koji su počeli da se bave nekim poslovima, isto sa 40, 50 i izuzetno su uspešni u tome što rade. Tad su se pronašli. Znači, bitno je samo da želiš i nije kasno. Ja stvarno mislim da nikada nije kasno da uzmeš svoj život u svoje ruke. Odlično. Kasno je sutra ako čekaš da to uradiš. Jer to nikad nećeš uraditi. Jer uvijek će biti ono sutra. Nego kažeš, danas ću, uzimam. I šta je prvo što radiš danas? Da uzmeš svoj život u svoje ruke. Ja pozivam sve da to urade. Predivna poruka i sa ovom porukom možemo i da zaokružimo večerašnji live, da zaista ostavimo naše gledateljke u dobrom raspoloženju i sa ovim dobrim stavom, znači nikad nije kasno da uzmete život u svoje ruke i meni je drago da neko potvrđuje da to nisam samo ja, jer sam u ranijim live-oma pričala o sebi kad sam sa 49 odlučila da budem profesionalni coach. Isto sam i sretno zaposlena, ali želim i još nešto. Znači to su bile sad uzburkane i emocije i odluke kako, zašto. Međutim, znači ima dosta primjera još uvijek da nije sebično, da možda i pored posla koji imate, da nađete nešto drugo što još volite. To su zapravo ti iskoraci, kao što si ti rekla na početku, napravimo mali iskorak i pustimo se da vidimo gdje nas to vodi, bez da se onako sustežemo i ustručavamo, da kažemo, života. Ana-Marija, da li imaš još nešto da kažeš za kraj ovog našeg današnjeg druženja? Pa u suštini to je to. Uzmite svoj život u svoje ruke, nije važno koliko godina imate. Eto ga, to je poruka. Uživajte. Sretno zaposlene žene, mame 3 kćerke koja je jedan sjajan primjer i sretno zaposlene žene i jedne mame koja je i zadovoljna, sretna, posvećena, znači odgaja 3 da kažemo mlada bića koja će biti onako jedne, nadamo se, također kao i mama i sretne, možda zaposlene, možda ne, nebitno, ali važno je da imaju taj osjećaj zadovoljstva i da gledaju jednu sretnu i zadovoljnu mamu. Tako je. Hvala Ana-Marija na odvojenom vremenu. Hvala vama što ste gledale ovaj naš live i nadamo se da smo pokrenule neke vaše nove ideje, neke misli, neke odluke da napravite nešto, kao što Ana-Marija rekla, da preuzmete svoj život u svoje ruke, bez obzira koliko vam je godina, u kom gradu živite, da li ste u malom mjestu, velikom, u inostranstvu, nebitno, potpuno je isto. Žena je žena gdje god da se nalazi, sretno zaposlena je također jedan način života gdje god da se nalazite. Tako da, eto ga, ovo bi bilo za večeras. Pišite u komentarima ako imate neka pitanja. Ana-Marija ima svoj profil, tako da za sve mame kad bude radionica možete da zapratite i Anu-Mariju na njenom profilu na Instagramu. I eto ga, ako imate neka pitanja, ako želite da radite na svom putovanju sretno zaposlena sa mnom, pišite u komentare, mi smo tu da vas podržimo, da rušimo te stavove, da je nemoguće, da je teško,
bilo šta, znači da što više žena postanu sretno zaposlene. Eto, to je vizija ovog profila i ovog našeg live serijala Sretno zaposlene. Ana Marija, hvala ti na učešću, hvala ti na doprinosu i podijelite ovaj live sa što više žena i mi se vidimo u srijedu sa novim temama, sa novim gostima u live serijalu Sretno zaposlene, jer su tako odlučile. Pa odlučite i vi. Ćao! Ćao, pozdrav! Ćao!